الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، إخوتي عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، فقد فاز المتقون الطائعون. وأحذركم بمعصية ربكم عز وجل، لأن الله حد الحدود فلا تعتدوها وحرم الأشياء فلا تقربوها. ishimwe nikuzo nibyo Uwiteka Imana ishobora byose, Allah subhanahu wa ta'ala. Uwiteka Allah nyiri impuhwe n'imbabazi, fa'alu lima yurid, Allah ukora ibyo ashatse, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Uwiteka utabazwa ibyo akora, ahubwo tukazabazwa kuri wa munsi w'imperuka, yawma la yanfa'u al-mal wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Umunsi urubyaro, umutungo ntawe bizagirira akamaro usibye wa wundi uzaza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala afite roho itunganye kandi ituje. Turakwinginze ya rabbal alamin, wowe nyiri impuhwe nyiri imbabazi, tugutakambira yuko wahundagaza amahoro yawe n'impuhwe zawe ku mukunzi wacu, mwarimu wacu, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we n'umuryango we, abasahaba be, alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Bamwe babwiwe bati, baterwa ubwoba n'udutsiko twashatse kubavana ku murongo nyawo wo kwemera Allah subhanahu wa ta'ala, bati inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Hari udutsiko twikusanyije ngo tubagirire nabi, tubandagaze, fakhshawhum, bagira ngo batere ubwoba, ahubwo fazadahum imana, bibongerera gutinya Allah no kwemera Imana na imani. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, baravuga bati Uwiteka araduhagije, nta nigira utakwiringira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Turakwinginze ya rabbal alamin, wowe nyiri impuhwe n'imbabazi, wowe ukora ibyo ushatse, tugutakambira ko wahundagaza amahoro yawe n'impuhwe ku ntumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Turakwinginze ya Allah ya Karim, أن تبلغه منا في هذه اللحظة تحية والسلام. turakwinginze ya Allah yuko muri uyu mwanya bahuriye muri musigiti, yuko watugira indamutso y'amahoro ku ntumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. turakwinginze ya Allah ya Karim, yuko wakwishimira abasangirangendo b'intumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bavandimwe b'Islam, ndabagira inama nanjye bagiye gutinya Imana ishobora byose, Allah subhanahu wa ta'ala. Impamvu nuko iherezo ryiza rizabona bumviye Allah, bagashyira mu bikorwa inyigisho bazanye n'umukunzi wacu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa uhadhirukum aidan bimasiyati rabbikum azza wa jalla. Mwongere kubagira inama Abayisilamu yuko mwakwirinda icyo ari cyo cyose cyatuma mwigomeka kuri Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko Allah hadda al-hudud, hari imbago dushyira abavandimwe b'Abayisilamu, muramenye nimuzegera imbago mwashyira n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nyiri impuhwe n'imbabazi bavandimwe, aziriza ibintu byose byazana ingaruka mbi n'inzangano hagati yanyu, fala taqrabuha, muramenye nimuzegera ibintu byashijwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul kiram, bavandimwe b'Islam, fa inna as-siyam rukn min arkan al-islam, la yaktamilu al-islam al-mar'i illa bihi, katabahu Allah ala al-muslimin kama katabahu ala man sabaqahum min al-umam as-sabiqah. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. bavandimwe b'Islam, فإن الصيام ركن من أركان الإسلام. bavandimwe, igisibo ni inkingi ikomeye mu nkingi za Islam. Sinatinya no kuvuga yuko mu myaka yashize abantu binaha, Abayisilamu binaha, bajyaga bamenya umuntu utari umusilamu n'umusilamu iyo Ramadhani igeze, kuko n'umuntu wakoraga amakosa ari umusinzi n'ibindi bikorwa bibi, fakani yatubu fi shahr Ramadan mubarak, Ramadhani yagiraga ukabona yahindutse, agiye kwegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. bavandimwe b'Islam,
inkingi ya Islam la yaktamilu al-islamu al-mar'i illa bihi, ntabwo ubusiramu bw'umuntu bwatungana bwaba bucyagase icyo gihe igihe atubariza inkingi ya gatanu mu nkingi za Islam. katabahu Allahu lil muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala yategetse abayisilamu gusiba ukwezi kwa Ramadhani nkuko yategetse izindi umma zabanjirije ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala rikiyadukoreye kidasanzwe, icyambere nuko isomo ufite ibintu byinshi byiza Allah duhaye mwihariko y'ukwezi kwa Ramadhani cyangwa se igisibo. Ikintu cyambere Allah dukoreye min fadail siyam idafatu Allah siyam ilayhi tashrifan liqadrihi wa ta'rifan bi'azami ajrihi. Allah subhanahu wa ta'ala yatugaragariza ko igisibo yakigize icye n'ubundi ko ibada zindi zose arize, ariko aravuga ati fasiyamu li, igisibo ni icyanjye wa ana ajizi bihi, ni nanjye uzi ibihembo nzahemba wa wundi wasibye kubera ngiyewe. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ومساجد الإمام محمد صلى الله عليه وسلم أبو هريرة جرتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله محمد مجسر فزنغو كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به حديث متفق عليه. ngo imana yaravuze ngo kullu amali ibn adam lahu, ibikorwa byose bya mwene Adamu biramugarukira byose nibye illa sawm illa siyam, uretse igisibo fa innahu li wa ana ajizi bihi, igisibo ni icyanjye ni nanjye uzahemba, uzi ibihembo uzahemba wa muntu wasibye akigomwa amafunguro, akigomwa kwishimisha n'uwemera kwishimisha makumwa kubera je nigizahe uzi ibihembo uzahemba wa muntu wigomye amafunguro kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Bafana Islam al-mufassirun ba'd al-ulama barasobanura kuki Allah subhanahu wa ta'ala avuze ngo igisibo ni icyaje. Abahanga mu gusobanura hadith haraho batubwira ngo izindi ibadat, urugero nk'abashirikina wal iyad billah, imana itirinde shiriki n'inzira ziganishayo, hari igihe usanga bategeka umuntu kubaga, ariko Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo atwereke yuko siyama ariyo nta wundi bakorera ibada yo gusiba usibye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada yo gusiba ni umwihariko w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu tugeta asiyamu li, igisibo ni icyanjye kubera ibihembo byabyo, wa ana ajizi bihi, ni nanjye uzi ibihembo nzahemba wa muntu wigomye amafunguro ye no kwishimisha ku manywa nabo bashakanye kubera je nijye ibihembo nzamuhemba. Ni agaciro gakomeye rero kubera Allah subhanahu wa ta'ala yaragaragaje ko sawmu ariye kandi ari uzahemba, ari uzi ibihembo azahemba umuntu wasibye. Athani as-siyam min afdal al-a'mal 'inda Allah ta'ala, igisibo vani mu Islam kiri mu bikorwa bihambaye bikunzwe n'Uwiteka Imana ishobora byose Allah subhanahu wa ta'ala. Min afdal al-a'mal 'inda Allah ta'ala, igisibo kiri mu bikorwa bihambaye bikunzwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ويمصها بتا أبي أمامة يبقي الميمان محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا الميمان. قلت يا رسول الله يا الميمان نكوين جنزي murnu bi amri, ndagira untegeke itegeko, umbwira itegeko yanfani Allahu bihi, Allah yazangirira imbabazi, niamrishe amri itanfaa kesho mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Ndagira ngo umutegeko ungire itegeko wantegeka litanfaa kesho mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, lizangirira kamaro mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qala inma imana mugiti alayka bisawm fa innahu la mithala lahu, aramubwira ati yewe Abu Umama alayka bisawm, ujusiba kubera Allah subhanahu wa ta'ala, ntabwo amubwiye sunna gusa, ujusiba farada sunna ukore urangone gusiba cyane. Fa innahu la mithla lahu, nta ibada ikomeye kuruta sawmu, ujusiba cyane. Hadith rawahu Ahmad wa Nasa'i وصححه الألباني رحمه الله. ni hadithi sahih yakiriwe n'abamenyi bakomeye mu dini ya Islam.
icyagatatu bavandimwe Islam, as-siyamu junnatun min ash-shahawati ad-dunya wa adhab al-akhirah. Islam igisibo ni ingabo ikurinda amarangamutima hano kuri iyi si, ikanakurinda wa adhabul akhirah, n'ibihano byeje ku munsi w'imiruka. Kubera ko usiba, Allah subhanahu wa ta'ala azakurinda kubere umurinzi hano kuri iyi si w'ibyaha runaka, na kesho siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atakulinda adhab ejo ku munsi w'imiruka. Allah subhanahu wa ta'ala azakurinda. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, حديث أبي هريرة تجرتي عن أبي أمامة إمام المشمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, ومنزاسي ومسلم كبير الله سبحانه وتعالى جعل الله بينه وبين النار حندقا كما بين السماء والأرض. ومنزاسي ومسلم كبير الله سبحانه وتعالى ومسلم قصب الإسلام. فما بال من يصوم الشهر, متجرز منصيب كويس كويس كبير الله, من صام يوما في سبيل الله, ومنزيقنا أدسي مسلم كبير الله سبحانه وتعالى جعل الله بينه وبين النار, الله azamushyira kure y'umuriro, hagati ya n'umuriro, handakan kama bayna as-sama'i wal ard, azashyiramo intera hagati ya n'umuriro n'intera hagati y'isi n'ijuru. Murebe ikirere hano kiri, umunsi umwe gusa usibye kubera Allah subhanahu wa ta'ala, Allah agushyira kure y'umuriro jahannam handakan, agashyiramo intera, agashyiramo cyangwa se umwobo cyangwa se intera ma bayna as-sama'i wal ard, n'intera hagati y'isi n'ijuru, kubera yawm wahid wasibye kubera Allah subhanahu wa ta'ala, umunsi umwe wasibye kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi min fada'il as-siyam ayuha al-ikhwa, ibyo byose bavandimwe biracyari ibyiza byo gusiba kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone min arba'i ayuha al-ikhwa, icyakari bavandimwe, yatahaqqaqu bis-siyam ajru as-sabr. Uyu muntu asibye kubera Allah subhanahu wa ta'ala abona ibihembo bikomeye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yasezeranyije abihangana. Yatahaqqaqu bis-siyam, umugusiba Allah subhanahu wa ta'ala, ugasiba kubera Allah, yatahaqqaqu bis-siyam ajru as-sabr, ibihembo munasibye kubera Allah, Allah azamuhembo yateganyije abihangana. Fayajtami'u fi as-siyam anwa'u as-sabr thalatha, mugusiba hakazaho ibihembo bitatu Allah subhanahu wa ta'ala yateganyije abasiba, ari byo as-sabru ala at-ta'a, kwihanganira kumvira amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa anil ma'siyati Allah, no kwihanganira kudaca ukubiri n'amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, wala aqdari Allah subhanahu wa ta'ala, nanone no kwihanganira igenero ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati, innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala azahemba bihangana, babandi bihangana bagahunda ibigeragezo bakihangana, azabaha ibyiza nta kubarura. Ibyiza bizaba ari byinshi cyane, ntazababurira kubera ibyiza azabaha kubera kwihangana. Umuntu wasibye rero arangwa no kwihangana, as-sabru, azaba ari muri abo bantu Allah subhanahu wa ta'ala azaha ibyo byiza. As-siyamu kaffara lil khataya wad dhunub. Bavandimwe b'Isilamu, igisibo gusiba kubera Allah kafara, ni impamvu yo kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala kubarira ibyaha byawe kubera ko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nyiri imbabazi. Inna as-siyama min al-amali allati yukaffiruha Allah biha al-khataya wad-dhunub. Bavandimwe b'Isilamu, kuri igisibo ni zimwe mu mpamvu zikomeye zituma Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala atubarira ibyaha byacu dukora amanywa n'ijoro. Fa an Hudhayfa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث رواه البخاري ومسلم. الرجل عليه الصلاة والسلام إنما إيمان يجري فتنة الرجل في بيته, icyaha umuntu yakora mu rugo rwe, wa malihi, mu mutungo we, wa nafsihi, nawe agakora icyaha cyangwa ibigeragezo umuntu yahura mu rugo rwe, mu muryango we, n'icyaha yakora ku giti cye, n'ibigeragezo yahura mu rubyaro rwe, n'umuturanyi wakubera ikigeragezo cyangwa se umuntu runaka kubera ikigeragezo, yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqa.
ukoze icyaha bavandimwe, icyaha wakoze ugasiba kubera Allah subhanahu wa ta'ala, inma Imana irakubwira iti icyo cyaha yukaffiruha siyamu was-salatu was-sadaqa. Iswala ukoze, sawm ukoze, sadaqa utanze, igihumbi utanze bitanu kuzamura, Allah bikubera impamvu yo kugira ngo kubarira ibyaha byawe. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, nanone no kubwiriza ibyiza ukabuza ibibi, ni impamvu yo kugira ngo barirwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe Islam, as-siyamu yashfa'u li sahibihi yawm al-qiyamah. Umuntu wasibye kubera Allah subhanahu wa ta'ala, isomu izamubera impamvu yo gutakambirwa imbere ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Isomu izatakamba imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Fa Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث يأتينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه على جلتي الميمان محمد صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصائم ربي إني منعت الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه fayashfa'ani. Hadithi yakiriwe na Abdullah mwene Umar atubwira ati isawmu, igisibo na Qur'ani biri bintu bizatakambira umugaragu imbere ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ejo imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala bizagutakambira, bizavuga bati Rabbi, yewe murezi wanjye, mana yanjye, namubujije amafunguro, mubuza n'ibyo kunywa, inyota iramwica, ndagusabye ya Allah, ndamutakambira ya Rabbal alamin, umugirire impuhwe kubera je, kubera inyota yamuranze, kubera imyitwarire y'umuvandimwe yagize mu gisibo cya Ramadhani. Nakuomba Mwenyezi Mungu musamehe dhambi zake, nakuomba Mwenyezi Mungu umugirire impuhwe umuvandimwe waranzwe no kwihangana ku gihe cya Ramadhani. Wa yaqulu al-Qur'an, iyi Qur'an musoma abayisilamu mu nijoro, iyi Qur'an dusoma mu nijoro izavuga ku munsi w'imperuka ati Rabbi manatu an-nawmu bil-layli, ya Allah, namubujije kuryama nijoro, yaryamaga kare, mubuza kuryama, mubuza ibitotsi bye, fashafani fihi, Allah nagusabye umugirire impuhwe, fayashfa'ani, bizagutakambira imbere Allah, Allah kugirira impuhwe kubera Qur'ani n'ibihagarara ruhuru kusoma. Hadithi rawahu Ahmad wa sahahu Albani, ni hadithi yake na Ahmad. As-siyamu sababu lidukhul al-janna. Bavandimwe Islam, sawmu ni impamvu yo kwinjira mu bwami bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad hasasa Allahu baban fil janna ismuhu Rayyan. Allah subhanahu wa ta'ala bavandimwe yabateganyiriza umuryango mu ijuru wiswe Rayyan, la yadkhuluha illa saimun. Uwo muryango nta muntu uzawinjiramo usibye wa wundi wigomwe agasiba kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu bavandimwe Islam, muri Ramadhani hari igihe n'ibigeragezo, umuntu akakwandarika, akagusebya, akakuvuga ko atari, fasbir, ihangane, umuregere Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ibibazo byawe biture Allah subhanahu wa ta'ala. Allah arumva. Ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hazwatul Badr al-kubra, urugamba rwa Badr rwabaye kuri Ramadhani, abasahaba bagira akababaro cyane kubera abantu babonye abakureshi biteguye urugamba bashaka kugira ngo bazimangatanye umuriro wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bakajya bavuga ati ya Rabbi nsuruna, mana dutabare, Allahumma nsuru dinaka wa kitabaka wa ibadaka almu'minin, Allah tabari dini yawe. Intumwa y'Imana irabwira iti itma'innu, nimutuze mw'abayisilamu mwe, nimutuze mw'abemera Mana mwe, fa innakum tad'una as-sami'un qaribun mujib, kuko uwo musaba ni Allah ari hafi yanyu, arumva kandi arareba. Bavandimwe Islam, ugira umwanya wo kureba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa muntu guhuguza. Intumwa y'Imana tugira tufataku da'watul madlum, mutinye ubusabe bw'umuntu wahuguzwe. As-sawmu sababu fi qabuli ad-du'a. Bavandimwe Islam, isawmu ni impamvu yo kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala atwakire ubusabe bwacu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwira ati inna min fada'il siyam anna ad-du'a, as-siyam mustajab. Abahanga baratubwira ngo min fada'il siyam, nuko ubusabe bw'umuntu wasibye bwakirwa direct na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hadithi yake na Abu Hurairah radhiyallahu anhu atubwira ati thalathatu da'watu mustajab. Abantu batatu bavandimwe b'Abayisilamu, mubitondere, ubusabe bwabo bwakirwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Da'watu as-sa'im, mutinye ubusabe bw'umuntu wasibye. Bavandimwe b'Abayisilamu, as-sa'im, umuntu wasibye narambura ibiganza byo kuregera Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ya dhalim, wa munyamahugu we, ya kadhab, wa mubesi we, wa muntu wigize umubesi, wigize umuntu wandagaza abantu. Fattaqullah,
tinya Allah subhanahu wa ta'ala, lianna Allah subhanahu wa ta'ala, kuko Allah aratubwira yuko hari ibyo yateganyirije as-saimun, abantu basiba. Aratubwira ati abantu batatu usabwa na gusuzwa inyuma harimo dawatu saim, umuntu wasibye, wa dawatul madlum, n'umuntu wahugujwe, umuntu wandagajwe, umuntu wasebeje, wa dawatul musafir, n'umuntu uri ku rugendo. Hadith rawahu al-Bayhaqi wa at-Tabarani wa sahahahu al-Albani. Iyi hadith yakira bamenyi mu dini ya Islam, bavandimwe ba Islam. As-sawmu ukiri igihe cyo gutakambira Allah subhanahu wa ta'ala, iki ni igihe cyo kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Yewe muntu ufite ibitagenda, yewe muntu ufite inshingano zitagenda, yewe muntu ufite ibimubabaje, yewe muntu ufite akazi ke kubangamiye, yewe muntu ufite al-haqidun al-hasidun, ufite abanyeshari bakugendaho, al-ana waqti lid-du'a. Uyu ni umunsi wo kugira ngo utakambire Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana yatubwira iti thalathatu la turaddu da'watahum, batatu busabwa ni wasubizwa inyuma. Bavandimwe ba Islam, niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubwiye yuko tugomba kujya dusaba cyane. Atubwira n'ubusabe twahoza ku ndimi zacu mu kwezi kwa Ramadan, ukajivuga uti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah niwe nyiri mu imbabazi, ukunda bicuza, ndagusabye njurire mu ya rabbal alamin. Bavandimwe ba Islam, mwibuka gusabira ababyeyi bacu, mwibuka gusabira abavandimwe banyu, mwibuka gusabira inshuti zanyu ubu ngubu baryamye mu nda y'isi. Kanu yatamannawna an yasuma ma'ana hadha ash-shahr, bifuza kwifatanya natwe gusiba ukwezi kwa Ramadan, walakin qaddara Allah ma sha'a fa'al. Ariko igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala ryarabajyanye. Fal'ana waqtu du'a, iki ni igihe cyo kurira Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nituzi ku kwezi umwaka utaha ukwezi kwa Ramadan tuzatanga turi bazima. Alaykum bid-du'a ayuha al-ikhwa, murushe gutakambira Allah, murushe gukora ibada, murushe guturi ibibazo bya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana iti itma'innu, kandi munatuze, mugire umunezero, musabe mufite icyizere. Fa innakum tad'una as-sami'un qaribun mujib, uko musaba ari hafi, arumva kandi arasubiza n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi la ta'khudhuhu sinatu wala nawm, udasinzira cyangwa se ngo ahunyirize. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ana iyyakum bi dhikri ayatil hakim wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amara, thumma as-salatu was-salamu ala sayyidil bashar الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وعالما حكيما وتشريفا بقدر مصطفى صلى الله عليه وسلم تعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وأصلح فساد قلوبنا واشفي بقدرتك مرضنا وارحم برحمتك مواتنا إنك لا تزال بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان مبارك فاجمعنا في جنتك الفردوس الأعلى رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين يا رب العالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه بخيره ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد قيده في النحر يا رب العالمين. اشف مرضانا وارحم موتانا إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل صيامنا يا رب العالمين. اللهم تقبل قيامنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا
اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا وسندا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في السودان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في السودان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا وسندا يا رب العالمين. اللهم من أراد بإخواننا السودانيين خيرا فوفقه بخيره، ومن أراد بهم غير ذلك فرد قيده في النحر يا رب العالمين. اللهم عليك بالمشركين ومن شاركهم. اللهم عليك بالمشركين ومن شاركهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا يا الله يا كريم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.